wenyene ne nakameo na fefwe nga basiramu Nabi Muhammad yabawasa sallallahu alaihi wasallam yabawasa asala omukhana wewe Fatuma ngati yayasande asala Shafika n'omwana olaba nisamba endayi nabi mukibala kyositsana era niyo singayo nibakasi bosi paka kyerero usingayo yabatisamba nga hobona Shafika asinga nayo bageramanga esifa kubona tisambo tsewewe tsindayi nabi nenga umugeramayo yo nayi Fatuma Nabi Muhammad nga wabona umugerama olanga tisambo tsindayi walomata omwana ayu ngatire muchika kindi kunafwirwa bilayi nabi kubanga tisambozi acha kusomesa bandi bati basale isibawa nale isibana hauha ganiye ingo ndinitsiremo tsibili tsitaru kamasina se amaswafula chamane nare mwanare sub county gaisana na huloma muhalulu hano oba mumananiha nihola ari chiri komando ehalulu hano kanyowa na habamo era hwamalilisa bunano khasiembayo hano naho enkalimo era khutsa khumalilisa bunano neshiyangafu kyesisendi ninasho. I'm a man of actions. Sindu umuntu uyikhala nimikono kabusa nitsinamu inganihilero mukumbuka entuvu ate mushifo shinanu shehabili sinalo hwira kati ate nga wakanile omuni bumuni hungaki onyala wala humananisho ta kale mwanya nganihuba sabati ise chamanu wepete ndihusabira sharero ano flaga beara wanyanya Shafika hana bawa nare munamwa weka uha munamwa ndihusabira omuntu wakabiri niye President Museveni munamwa haruru Museveni oye sharero nare inere ya mahi wanyanya Shafika erango na hulumati isetsa kumwa haruru nehulandi chamanu wenaka se chamanu wepati kale ganimalilitsa namanya etibiro mona senawulile bika lyasyo nesese nganahubabolela nti shesinganika shesimile nehulusaho ndinulitendo hukanika lwehuba sende omubuli singulile enjiri wati mubala nze nabulile na alwesi wabona lumulabe sende hukanika naendani humubulile na nga nahusaba ntibuholera atwera ubona kisahari luta kulinde lukosi kumobilizing President Museveni imayi wanyanya Shafika se andiho kale bali bebakanihile ndiyano musahulunu fana endika eyabula endika yakolaki eyabula so ariho meloni isirishulayo kakandi inyoma hukamanyata ise amaswafula kamalala nalyaho nako nachenda ninako seniyo nakamanya nenga wambirisile motsimoni nakaleha ayoyi nenga kali huhola china sewehala Shafika tu
mujulira oshiza walikuwa maisha fika wale n'omwana w'endo wale n'empalo era asala kana kitunga otakuyoliko wasaliho bulayi bashina agagawe bakina nawe bujulira basikumbe nawe bwakina balebeze n'abakopa byangali era esobola obwanyirwa community era esobwaka aluulu era akaase kabalwatu agenti wa kyafika nti ngate kyafika juu mayise yesi bebambulisi senamala namala era lunako oluba setaani netirikuzoona busati olanyalakuga mazimbo yomweturata Anita Amongo speaker wa FDC niwalokoka maitene tumuseni imire iwawe sibamusala namweshi nenga avalike kiruhura waba hopu mwesi kwa avalike rukungi nenga imira inayu aishine yago ibese nibyoto kale afu mwana wengo kanana ukamuswaza tawo asinga kumukono kusiri hangai kuome kusien konko wambebe wezere mwegule mukigalao nemweguleo maise niyo namanya balebo wanyenya udwale boye balebe mwanyalamani oluzongola mbati thank you completely mwanyalamani Museveni kiu abudala kiu bulogana abudala asube kumukono mungayi bulogana mayi wanyenya asube kumukono mungayi ati basa kuchuka bajana kwasudire mbuga misire hena mukonstituency efe kulibinga bandi bakola shina ati yesu ukukhola kumugamba gundi nawe mwene aza kwifuwa munabona mwanyala mayi balebena agameo mwanyala ekanzu were abasesoye mushisinya kuba shinani shira nga 15 engole ninzinga atobasiya mwana nasambagira nga 16 se 16 nkabi mwisanyuka nkubira kwena isimuda ngogana ungana ku 18 maulire maise niona manyabale woy mwanyala mali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zindalo zosi wero mulai mwanya